We're T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go from ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of shuttle Endeavour with NASA's final. Tagi hallakhidrabi astronaut Kalpana Chawla. Aikoi kharana di khangi Kalpana Chawla gi maramda mahak ase India gi ahan banupi astronaut ni mahak space ta anirak hanna chatki bani adubu magi ani subu khongchatta laibak thi ki Kalpana Chawla gi telaba punsi lambi da numit 38 niga pung 13 muk space ta lairui 2003 gi February gi tang amada numit kharani space ta lairuraga prithibi da halaklingai prithibi gi atmosphere da lansil pamatamda makoi gi shuttle do technical failure oiduna mai chaki ma amadi maga chatmin nakiba crew member khuding maksi ki thodok ado yamna laibak thiningai amani space journey gi history da thodok adu gi matang da wahang kaya taunaki asuk maming lairaba space organization amana thagat pa space shuttle matau kramna aduk laina khudong thigadage cheksinba watpadagira natraga kanagi maralno asine chingba wahang asisu khaji khangmin nasi Kalpana Chawla 1962 gi 17 March ta Haryana gi piklaba city Karnal da pokhi angang oiringai dagi Kalpana Chawla atai nupi machagum taude atiyabu yenglaga atiyagi thawan michak uraga wahang kaya mathanta hangjai amasung mama mapa da su hangi magi wakhal piklingai dagi atiyagi maikairom da chingsilli maramasina aeroplane toy singa sanaba yamna pamlammi magi dream asigi matungina stream aduda lairik tamba hauki 1989 da mahak America gi NASA Space Research Center da admit tawi 1991 da mahak America gi citizen oiki adugi matung Kalpana Chawla NASA gi astronaut corps ki damak apply tawi amasung 1995 da astronaut corps ama oina join tawki 1996 ta Kalpana Chawla mapan naidraba angakpana thallaba space journey gi damak khan ki masina mahaki ahan bi space travel oirami 1997 da Kalpana Chawla amadi atopa astronaut taruk amaga loinana space shuttle Columbia STS-87 atiyagi maikai pangki mahakna bharat ki oina space ta khongdabi ahan banupi oiki space shuttle ado prithibi dagi 1,16,37,000 amasung 177 kilometer lapna pai khirami amasung space ta namit 15 henna leiramki mission adugi oina Kalpana Chawla specialist ama oibaga loinana primary robotic arm operator su oirami Spartan koba satellite ama space tagi thagat lamba masi oirami Kalpana Chawla gi responsibility adubu satellite aduda technical problem thok umaramna mission ado success oikhide Madugi risk Kalpana da tarami NASA na yamna kupna munna khannarba tungda magi maramna natte haiki adugi matungda mahakbu amuk ani suba space mission gi damak khanki adubu maram kharana mission ado tapthaduna leiki aroibata 2003 gi January gi tang 13 ta Kalpana Chawla amadi maruk astronaut taruk ka loinana space shuttle Columbia STS-107 da atiyagi maikai tamki space world changkhrabatung aikhoi gi prithibi amadi space science atiyada leiriba scientific application sing amasung masigi security ga loinana subject kaya marom da experiment tauki masi punumak ase chathrabatung prithibi da amuk handuna lakpa hauki adubu makoi gi shuttle dudagi mapan da yorbe external tank adudagi foam insulation tawbagi saruk ama kaiduna chatki adudagi orbiter gi left wing bu thabak suba lebhanki masina maram oiraga shuttle asina prithibi gi atmosphere gi asaba nungsit phangbada shuttle adu mai hoduna chakiduna machet kaya thokna pokhai ki masigi machet singasi America gi Texas ko bongfamda chai thoktuna taki maduda tongkhiba khibik loina siki masina Kalpana Chawla gi aroiba numit oiki accident ki numit asi yobada makoina atiyada leiruba matam numit 30 ga pung 13 phakirami numit asi 2003 gi February gi tang ama oirami mayumda yang halakani khalambani makoi adubu halakhide experts sing gi view matungina shuttle ase thaudok asumna thokiba yai haibase
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯍꯧꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ 1986ꯇ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯔ ꯀꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯇꯜ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤꯈꯤ ꯀꯜꯄꯅꯥ ꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯡꯈꯤꯕ ꯁꯇꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯐꯝ ꯇꯦꯡꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯃꯜ ꯏꯟꯁꯨꯂꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯅ ꯀꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯦꯡꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोꯖꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ मधु बरफ नत्रगा आइस ओंथोखिदनबा कुपलिनी करिगुंबा आइस ओंथोखरबदी स्पेस शटल दा प्रॉब्लम थोखनबा याय STS 107 शटल असिबु चामगा तराउमदु सुबल लॉन्च ओइना थागतपनी मसिबु 2001 की 1 जनवरी दा थागतपगी प्लान तौरुबनी अदुबु मरम कयामरोमना तरा निपाल लक होतनरबत तुंगदसु ngamdaduna लैरकपनी अदुगा अरोइबु ओइना 2003 की 16 जनवरी दा थागतखिबनी कोलंबिया की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की मतुगिना शटल असिना एक्सीडेंट ओइबगा माबु लॉन्च तौदना यैथदुना लैरकपगा मरी लैनदी केनेडी स्पेस सेंटर दगी शटल असिबु प्रोजेक्ट तौखिबगी सेकेंड मरफुमाथोइगा दशमिक 7 मतुंगदा स्वीट केस की साइज मुक चौबा फोम अमा एक्सटर्नल टैंक दगी काइदुना ताहुखी अमसुंग शटल दुगी ओइगी विंगी RCC पैनल दा चैथेंग अमा फंकी मसिना मरम ओइरगा लेफ्ट विंग दा 15 दगी 20 सेंटीमीटर मुक चावना अहोबा अमा ओहेनखी स्पेस शटल असिना आर्थ की एटमॉस्फेयर दा चंगसिलकप मतमदा ngसाइगी होल मचा असिदगी असाबा नोंसित चंगसिलखी अमसुंग विंग अदुगा फोम अदुगा तकनरकपदगी सागतलोक्तुना मई हौबा हौकी मसिगी थौदोक असि ओइरकप मतमदा स्पेस शटल अदो पृथ्वीदगी 65,600 फुट मथक्ता ओइरम्मी स्पेस शटल असि मरम कयाना थागतदुना लैरकपनी अदुबु यादब खरा सेमजिल्लगा थाखी इट मीन्स नासाना मसी नाचुंगबा वाटपदगनी अदुगिसु मथक्ता शटल अदुगी मपुंसिसु सांगलक्लबनी मसीना अहानब स्पेस ता चटलुबसे 1981 दनी मसीदगी 2003 गी 16 जनवरी की मनुंगदा मखोय मदुगी स्पेस शटल अदो 27 टाइम्स अतियादा चटलुरबनी अमसुंग शटल दुगी लाइफ स्पान की मनुंगदा नुमित चहुमगा पुंग तरा मरी हेना अत्यादा लैरुरबनी असुक यामना सिजिनरबा तुंगदा 2001 दगी शटल दुदा टेक्निकल प्रॉब्लम सु लाकपा हौख्रबनी अदुबु नासाना पुनमक असि खंगलबसु निंगथीजना थबत पाइ फतलमदे अदुगा कुनिपान सुबा मिशन दा चथनकी मसिना एक्सीडेंट अदुगी मरुइबा मरमनी हाइना मयामना थाजनै हाइरिबा मरमसिंग असिना ओहनबनी हाइबा असे नासानदी यानिंगदी शटल दुना मई हौदुना चाक्त्रिङै मिकुपतुदी अकी तुजुंगनिङाइ ओइ ngसाइगी पिकलबा होल अदुदगी असाबा नुंसित कापसिललकपना शटल दुगी मनुंग मईना दुम सागरलखी अमसुंग मनुंगदा नुंसित की प्रेशर सु हेंगलखी मसिना मखोय सेंसलेस ओइकी स्पेस सूट लिटसिनबगी मतम फंखिदे मैसाना कंखलकपदा मखोयगी हक्चांगी ई इसिंग लोइना बॉइल ओइबगुम ओइरखी मसिगी तंजासिदा थवाइना हक्चांगदा लैरमखिगदरा असुमना शटल अदो पृथ्वी यौरक्त्रिङै मखोय लोइना सिखि अमसुंग शटल अदु मचेत थोकना काइखी स्पेस जर्नी साइंटिस्ट सिंगी थबकनी मिंग इज्जत पैसा लै अदुबु करंबा मतमदा करिवैनी खंगदे अंगकपगी मखोयगी पुंसीनी वीडियो सिबु पाम्बिरबदी लाइक तौबियु चैनल असिबु नुंसीबिरबदी सब्सक्राइब तौबियु अमसुंग फजबा नुंगाइबा एजुकेशन प्लस नॉलेज तकानबा याबा वीडियो फंगबिबगीदमक नोटिफिकेशन लाकनी मधु लाकपगीदमक बेल आइकन दु नमसिनबियु लोइनना डिस्क्रिप्शन दा अइना अइगी वेबसाइट अमगी लिंक पिजरी मादसु विजिट तौरगा अखोइगी इंग्लिश हैबसिंगना नत्रगा छात्रसिंगना माद चलगा कानबा मयाम अमा लौबा फंगनी मयामबु थागसरी।